i što sve kliknete, znači, da možemo igrati zajedno. Igrica je vrlo odlična, zauzima vrlo malo, ali baš malo prostora. Riječ je o ovoj igrici tu dole, kao što vidite lijevo, PC14. Kliknuo sam na nju. Uglavnom kao onak farming simulator. Slično, samo biti to je farming simulator, samo od 2014. Sad ćete vidjeti o čemu se radi. Evo vidite, znači, ja sam vam kupio jednu. Znači na početku dobijete jedan traktor i kombajn. I onda si kasnije morate kupovati sve stvari, znači i krave dobijete što. Ne možete neki, samo malo to što ne možete kupiti nijedne druge životinje osim krava. Ali dobro, gledajte kako sam jednu sjene stavio. Znači za sjenom trebate skupiti nekih 100 i nešto tisuća. Da kupite ovo za skupljenje bala i bolirku. Dobro, sada idem sa ovim tu vragom, zašto onaj tamo mi pustio sam ga da radi, da mi ovu njivu. Evo, vidite, ovdje su oni dreki, kako se već zove. Pup je tu, da. Onda evo imate sa strane mapu. Ovdje točite mlijeko, ali ja to još nisam skužio kako. Imate i benzinske pumpe, znači gore vam piše koliko imate benzina. Znači ovdje su silosi. Na početku iz ovih silosa možete dobiti nekih 120.000 krmenja. Ali nije pametno odmah kupovati balirku. Iz razloga zato što će vam trebati za mnogo poslova novaca. Znači trebat će vam sad ovo, evo da se idem za ovim traktorom, trebat će vam prvo za vidite ovaj kad mi sad tu ore, njemu će isto trebati ga napuniti ovu prikolicu, pa isto tak ćete ali najlakše je ovdje skupljati novce. U biti pa i nije baš tako lagano, ali među najlakšim poslovima ovdje. Znači imate, evo sad napravite tu kao nju. Da, ja sam napravio, sam dobio odmah, čim sam ušao u igru sam dobio drugi traktor, što ću vam pokazati. Dobio sam ovaj tu traktor, ali sam imao ovaj prošli put, znači ovog sam bio prodao, ovog sam kupio. I onda mi se desilo nešto, znači ovaj sad kombajn kad sad vozim, sad ću vidjeti, ovo je ovdje. On ne može kukuruz, brate. Ja sam posadio kukuruz. I onda sam morao igricu iz početka. I onda sam prodao ovaj tu trak. U biti prvo sam malo radio s njim da se skupi novaca. I prodao sam ga. I onda sam se kupio ovaj koji je jači nego ovaj tu traktor. Ali stvarno je isto dobar. Lamborghini se zove. Mislim da su iste skoro slične cijene. Da sam kaj malo ova jača marka, ova kaj sad imam. Znači imate i ovaj za 190. Onda imate taj, isto Lamborghini. Imate ovaj traktor koji još nisam sličan. Evo vidite, ne može ovaj raditi. Za ovog si skupljam novce. Onda evo vidite, ovo je za travu, ovo je za ne znam tak strane. Evo imate i ovo za kupiti. Onda morate i ovo dobijete. Onda evo imate ovo. I koliko mi fali da kupim to. Dobro, onda imate ovo neću kupiti sranje. Ovo imam, nemam, imam. Ovo je za travu. Ovo je isto za travu. Koliko ovo da prodam? Ne. Vidiš da ovo prodam, možda bi se kupio i ovo. Može prodati. Evo tako. I ali se sjedimo. Neću kupiti. Zajebamo se. Ali sad ne mogu kući za šta je to. Ok. Ovo je za vodu, obično. Da, ovo je za vodu. Za šta je ovo? Da, isto.
Da, ovo je tu za ta govanca. Onda ovo je isto za govanca. Vidiš, ovo je dobro. Nemam. Evo vidite, ovo bi si mogu kupiti zato što sam si već kupio to sranje. Evo balirka, da. Znači, to je ta balirka. Imate samo jednu igru. Evo, i ovo imam. Šta je ovo? Ovo ni ne piše za šta je. Nemam pojma. Okej, trava. Evo, ideš smo na početak. Trebalo da imamo dalje traktor gotov, nije. Okej. Ja spremim to onda imati. Da malo gledamo ovaj traktorčić. Ups. Idemo kada to radi da mu se uopće isplati ovdje. Gdje sam rasparkirao tamo? What the heck? A mi ovo molim vas objasnite jer ja ne znam kako da to objasnim. Ovaj nema ovoga za orac, vidite ga da gore piše 0% je puno ovaj tu vrag. Kaj sad ova prikolica je 0%, a ovaj dalje sije. Čekaj, ja to ne mogu. Ja ne mogu sijati. A on može. Evo vidite, sad on sija. I opet krene, neće. A sad kad on krene, hoće. Ko se rešava? To je logika ovu igrici, jednostavno svaka im čast. Ali samo nešto kažem, snimite ovo igricu zato što možemo igrati zajedno. Zato je to dobro. Da. Dobro, ovo je sad gotov. Evo vidite, sad ćete vidjeti zašto. Ovo je dosta dobro počuvano sve. Dobro. Znači ovo tu vam je za... Evo ovo tu. To ja sad stojim. To vam je za travu. Ovdje imate benzin, evo sad imamo potpunosti. I ovdje vam je to za ovaj kukurat. Višku buku pocugali. 2000 i više. Dobra, i njima 2070 kuna manje. Evo tu mi ta balirka. Napišite mi dole u komentare svih ovih što sam vam rekao, ovih vozila, ovih prikolica koje bih htjeli da si kupim. I šta bi sve htjeli da radim na ovoj igrici, jer ja samo znam ovdje svijet poli i ta sranja. Ne znam, ako vi već igrate ovu igricu, drugo onda mi neka predložite kako brže skupiti novce ili nešto. Tako da, ništa, to sad će biti skoro kraj klipa. Tako da, ništa, evo. I kupio sam ovo tu sranje. Umrnem se malo. Ništa. Idemo se u sljedećoj epizodi, ovo je već druga epizoda, rekao sam, u sljedećoj epizodi ću snimiti kako otvaram Legendary Chest, tako da se idemo se.